Pozdrav ekipa, dobar dan, radimo novi daily. Danas ćemo napraviti jedan kratki, simpatičan daily vezan uz digitalnu obradu, zato što imam jednu fotku koju sam fotkao jutros i ja bih volio obraditi. Pa bih volio obraditi sa vama i odmah da možemo iskomentirati zajedno šta se tu sve može, kako to izgleda i šta uopće jest digitalna obrada. Samo da kažem, ispričavam se što nije bilo daily, danas će biti ovaj još jedan, a onda ćemo nastaviti nekakvim tempom dalje, zato što sam imao jako bitan posao za uhvatit. Imao sam doslovno dan za danom sastanke, prezentacije i slično, posao smo dobili, tako da možemo dalje, a kažem, obaveze ćemo sad stizati s daily malo lakše. Znači sad kad smo uveli, importali sliku, ovo je ta fotka koju smo dobili. Ovo je jedan prekrasan izlazak sunca koji je bio sad ispred naše kuće, doslovno nekakvih 10 minuta ove boje. Ono što je interesantno kod Lightrooma to je da imate jako puno opcija, jako puno stvari. S lijeve strane imate neke presete, to znači da kao što vidite u ovoj kućici tu gore, možete mijenjati po presetima i ona će vam pokazivati šta preset nudi, odnosno kakav tip boja on nudi. Preseti nisu ništa drugo nego zapravo ove postavke desno već prije naštimane, tako da lakše i brže možete uređivati fotke po nekakvoj koloraturi koja vam se sviđa. Preseti su zakon stvar, nemojte me krivo shvatiti, ja obožavam presete, skraćuju vrijeme, daju vam neki poseban štih, ali problem je što danas presete može kupiti bilo tko i morate biti svjesni da li slične presete koristi jako puno ljudi jer će vam onda nalikovati fotke. To je neki downside, upside je jasno vidljiv što smo sad komentirali. Ono gdje se ja ne bi previše zadržavao jesu ovi preseti, znači sami uzmite se vremena prolaziti jedan po drugo po treći. Ono zašto ću kliknut koji preset je da pokažem, znači ako ovo nekakva, neću reći realnost, ali ovo je nekakva stvar koju je senzor vidio, vi sad ovime utječete na stvarnost gledatelja. Znači, ovisno kako ću ja ovu fotku obraditi, tako ćete imati feeling kad nju gledate. To je ono što stalno govorim, znam da je drugačije kad gledate, znam da je drugačije kad nama pošaljete fotku, ne gledamo vaše fotke, jer to nije ista stvar. Ako ovo pretvorimo od crno-bijelo, dobili smo samo konture. Kompletno smo omašili priču boje. Naravno da ćemo boju pustiti, uz ovakve boje poanta je u bojama, ali kažem, kad imate presete recimo, stavite ovaj čeriš koji ja volim koristiti često, onda recimo će ovo baciti dosta u nekakav ljubičasti ton. Sad, primjerice, vi možete birati ovdje i mijenjati samo temperaturu, možete ju dignuti i odmah ima nekakav topli tonalitet kao što vidite. Idemo Alt Z, vraćamo natrag postavke, nekakvu bazičnu sliku. Zašto ovaj vlog sam radio? Zato što u svakom dailyu bar jednom prođemo neke teme poput kad ljudi žele ići u profi vode, to me jako često pitao, nedavno jedna cura poslala jedan interesantan mail pa ćemo to napraviti iza ovog vloga, ali često pitate i za obradu, jer kad god pričamo gledam vaše fotke nikad zapravo ja ne obrađujem, pa sam htio pokazati da primjerice, ovo je dosta tamno. Jako je interesantno da kao silueta paše i to uopće nije loše, ali recimo ako želite to možete dignuti, to su sjene, to su shadows, dignete i kao što vidite sad je diglo cijelu sliku. Sve shadowse i gore i dole u cijeloj slici. Kao što znate, slika nije samo sjene, nego i highlights, odnosno presvjetljene stvari. Pa ako recimo idete highlights smanjiti, dobit ćete puno boja, ali će ići u puno zagasitije tonove. Naravno da ovo u ovoj fotki koja je ravnomjerno napravljena ekspozicija nema nekako smisla. Meni se čak i sviđaju i shadows i ovdje, ali ako recimo želite samo donji dio slike podignu shadows, imate jedan prekrasan graduated filter, ili ti ga gradient ja ga zovem. Stavite na njega bilo koju od ovih stvari, nama recimo trebaju shadowsi. Možete čak i birati tako da vam odmah on digne shadowse, ovako. Kliknete i povučite prema gore. Kao što vidite on samo ovdje diže shadowse. Ja uvijek sugeriram u Lightroomu da si uzmete barem par dana u svom životu kad proučavate Lightroom. To je meni žena sugerirala, moram biti iskren. I rekla je daj malo probaj, vidi šta se sve može, ovo ono. I onda sam recimo uzeo ovako jednu sliku i onda sam počeo raditi gluposti. Skoro sam neko jednu psovku, prosti me Bože. Pizdari, ne daj Bože. Znači uzmete ovako nekakav gradijent i pičite, malo probavate što se može. Pa recimo ako uzmete gradijent recimo ovako, pa onda želite vidjeti efekt, pa probate recimo ovo, pa probate recimo ekspoziciju. Nije kompletno ista stvar, tako da ja preporučujem da probate eksperimentirati između exposure i shadows, da vidite što se tu zapravo dešava. Naravno možete ih brisati po ovim točkicama, tako da vam ne smeta. Ako ste napravili nekako njesra, pošto je ovo kulturan vlog, mi ne prostačimo na ovom vlogu. Naravno, meni je jako korisno u životu bio uvijek ovaj tool, a to je Adjustment Brush, zato što vi praktički dobijete jedan ovakav alat s kojim možete, znači, sve ove postavke prilagođavati. Primjerice, možda mi je ovo lakše napraviti ovim brushem.
dignem ekspoziciju i primjerice, jer naravno ću sad karikirat, nemojte me ovoga uzeti za ozbiljno, ali recimo probat ćemo dizati samo ovo ovako ručno. Ili recimo želim dignuti samo ovdje malo. Ja namjerno karikiram i znam da izgleda smiješno, ali je poanta u učenju. Znači recimo, želim samo ovo dignut. Onda, ono što je jako interesantno, kontrast, kao kontrast vjerojatno kužite, to je zasićenost neka boja. Znači ako stisnemo kontrast, on ide u tamnije tonove. Inače pogledajte histogram kako se mijenja, ovisno što radimo. Kažu inače da je nekakva logika da vam sve stvari budu pri sredini histograma, jer ovo su tamni dijelovi na fotki, ovo su highlights, znači shadows, highlights. Ako imate jako puno pikova ovdje, znači da imate jako puno crnih dijelova u slici. Ako imate jako puno pikova ovdje, znači da imate jako puno bijelih, ispuhanih dijelova. Logika je da recimo uvijek se shadowsi lakše vraćaju nego što se vraćaju highlightsi. Znači uvijek želite imati rađe tamniju sliku, znači underexposed, nego prekomjerno napravljenu ekspoziciju overexposed. Zato što kad imate ispuhane stvari, njih više ne možete vratiti u koloraturu koju želite, nego oni ostaju sivi i bijeli. Ako imate pretamljene dijelove poput ovog, vi možete dignuti znači shadowse ovako i možete izvući shadowse, ali kažem obrnuto baš i ne ide. Znači kontrast smo bez ekspoziciju, recimo ja koristim primjerice, cijela slika je malo pretamna, iz bilo kojeg razloga fotić nešto krivo skužio, nešto krivo napravio, malo samo dignem. Ono što ih preporučam kod fotki da dobijete na izražajnosti je da malo dignete boju i malo dignete ekspoziciju. I odmah je slika malo dojmljivija, lakša za gledanje, recimo to tako. Ono što sam također u ovom vlogu htio reći, to je da vi digitalnom obradom utječete na ono šta čovjek iskusi i šta čovjek vidi i kako se on osjeća kad gleda fotku. Znači, temperatura je to jako bitna. Ako idete u prehladne, jasno je šta se dobiva, presvjetle, jasno je šta se dobiva. Meni recimo kod RAW uvijek simpatično što imate ovaj nekakav S-shot, imate auto, on u većinu slučajeva pogodi, recimo ovdje je fullo koja je koloratura bila, jer on ima nekakvu logiku šta po njemu znači pravilne boje, šta po njemu znači pravilna ekspozicija. On će taj auto koji put napravi dobru stvar, koji put ne napravi. Ja već zadnjih ne znam koliko godina radim praktički na oko. Neki ljudi vam primjerice kad slikaju znaju fiksirati white balance, kad slikaju JPG-u. Ako fiksirate white balance u RAW niste praktički ništa napravili, to se lako mijenja. Možete si možda malo skratiti vremena. Šta bi još mogli proći? Da, lens correction, ovo je recimo jako dobra stvar. Kad ja kliknem lens correction, točno ćete vidjeti šta se dešava. Znači 50-ka moja Sigmina, koju on pročitao iz Exifa, znači Sigma 51D Art, ima znači blagi barrel distortion koji on ispravi, znači ide malo u kolutić, ja zovem ovako od sa strane, vidite ko mali krug da je ispravio vinjetu, znači, vidite, i ispravio znači malu distorziju ovdje po samom horizontu. Sad se ovdje ne vidi toliko u ovom primjeru, ali kažem, ispravio je cijelu sliku i ispravio je vinjetu. Ovo je jedan klik koji vam jako poboljša fotku, šteta ga je ne kliknuti. Ja naravno, kad pričam o digitalnoj obradi, često znam pustiti ovako, jer mi se čini interesantnije filmski kad ima tu nekakvu organsku vinjetu. Vi vinjetu imate i ovdje među postavkama, vidite ovo, imate ovo, znači imate full jaku vinjetu. Kad sam počinio, meni je vinjeta bilo čudo. Ja sam stavio vinjetu na svaku sliku, par svojih pregenijalnih inicijalnih fotki, kao recimo nekakve zvonike Krka sam uspio zaribati jer sam na tu originalnu fotku stavio vinjetu, a RAW više nemam i ne mogu skinuti vinjetu. Tako da budite oprezni sa ovim stvarima poput vinjeta, jer možete narušiti cjelokupnu fotku trajno, a kasnije više ne možete vratiti. Moj savjet iz ovog vloga koji vam želim poručiti je: uzmite si vremena, prođite apsolutno svaki slider ovdje, prođite sve ove tabove, znači temperatura, tint, exposure, kontrast, sve ove stvari probajte. Doslovno mičite, uzmete i samo radite ovo. Samo se ovako igrajte, vidite šta radi, tako da skužite koje su mogućnosti u obradi, što želite pokazati i u konačnici kako možete utjecati na dojam fotografije kad ju neko drugi gleda. To su uvijek vraća na ono što kad radimo glavom vaše fotke ja komentiram. Imajte nekakav smisao s fotkom, imajte nešto želite reći, poručiti s njom, koja je priča, koja je atmosfera, da li je topla, hladna atmosfera, da li želite pokazati boje, boje nisu bitne. Ovdje recimo logično je sve što ćemo napraviti, ništa specijalno, ova fotka i priroda su dali tako lijepu fotku da jednostavno nemam šta puno raditi. Ako ovo je original, ja ću je možda pinčicu posvjetliti u ovom doljem dijelu, dodat ću mrvicu boje, malo ekspozicije, znači da bude malo svjetlija, da bude pitkija za gledanje, ali naglasak je na bojama, njih ćemo istaknuti, njih ćemo
jednostavno dovesti u prvi plan, možda budem napravio ovo da bude ljepše i to je to. Ovdje na ovoj fotki kao fotki imate 3 klika i 4 do 5 sekundi obrade i idete dalje. Ali kažem, RAW pruža opcije, RAW vam pruža da puno lakše hendlate te neke stvari i da puno više ima sadržaja u fotki s kojim možete mijenjati nešto na samoj slici. Nadam se da vlog nije bio pilana. Ljudi koji ovo ne znaju, mislim da će im biti korisno. Ljudi koji znaju, malo smo ponovili gradivo i nekakvu logiku, a sljedeći vlog radimo za ovu curu što mi je poslala. Htjela bi krenuti u profi vode, ima nekakav inicijalni fotić i jednostavno pitala za nekakav savjet u samom startu. Pa mislim da će biti jako interesantno u vlogu iza ovog. Ljudi, čujemo se uskoro i hvala na strpljenju. Ćao!